Cukuru imwe iria iri MWANKENE jwa IGEMBE na Isiolo ni bwonanitie umbani bwonene nyuma ya kwigwatira pointi nyagatanta inyanya kiri mpumi cha KCSE kinya kwethira ibethiritio bakirumirwo ni mathina kathumba jario wagibwa mathaga ja gitumi ja kuthoma wagibwa ukaria na kinya mpara ya kiaramu. Dennis Mugendi na rugono ruru wa gukenera. Miti ya miruai tuju twa nyoni ithano nikionaniria ugukinya Rwanda. Na ru ni Rwanda rwa gicigo kya ubunge kia IGEMBE Central MWANKENE ya county Isiolo ruria ruri na sukuru ya Kandubaide secondary. Sukuru ya miriritwe tunyua nyuma ya gukuruka bonene kigirino gya KCSE muritwa wa mbere ari na B+ na B inyingi minisco nayo iri nyagatanta inyanya waringa muthiuro kwiga kinya ithano mantu yatonekana kairi nterene iji. Nonto bwangwataniro ya bondo management parent na arimu baturia abo Kandubai secondary school atwitombero kaba syllabus within 3 months by August itwakabete syllabus ya form 4 na kuwatanira na aritwa na nibu onto turombere ku make a debate this time tuomba kubwithia bwega sana ura tutathithia kaire ndene ya history ya Kandubai secondary school. Yes. No turombere kuona mean ya 4.875 kuma kere mean ya 3.34 2021. Na for the first time ituron register B+ yembere. Na aritwa bau bange bonde twina C+ itatu, twina B plane imwe na twina B+. No turabo nge boto weretie ndene Kandubai secondary school iturombere kurita grade yeta wa hii tuteneo. Na grade D- tuteneo. Tigo guntu ku kwambatitwe ni magumba ja mathina ngerekano sukuru itina irasi bia kung'ana gukirikana kwa rua barathomera rungune rwa miti kiaramu kwingia utiruji wagagie bwa ukaria kurio mbithukiro cia nkamira na hingi inyingi mathina bakuromba thirikari gukurukira mubunge wao Ndanikiri wa Karitho na Ngavana Kawira bari na MC mbijiwe gutungata. As the student itukilugira mathina mengi mno around. Kwanza uko musie hakuna chakula, mbura yura rimwe akinyate ate kaura tunakosa chakula nyumbani na hapa shule ndio tunategemea sana. Alafu toya na kuma musie ukinya skuru the distance nenda mno na no kinyarimo getharo kire onto tebi oronete oro kana utarete saka something musie kwa tikandre winampara ndere witukondote thia student untobonge roiro tharo rithina mno remote tawa singungu roiro kura uniform okay a uniform nya for a whole week utaura ko urete rele kiumia kumanisha roya ndero tharo problem na nya within the school tethato na thina roe Lenjirenge number 2 era twene ndene Kandubai era irerie twata inya A ni irasi bieto no gona ya binge bia isa permanent bia mbao obia bia 2015 toke akuona especially infrastructure yeta wa library twakirwa library anabane baba ome muno twabeka cukuru bakathoma ina conducive environment kwena library na mauku yonde tuyekete boya anabane anabakwata ace buru mweshimiwa kele aswipin ambe onoro on orombote the school ye no tukia kuloelia idas ana petrobe congested kinto kengi tukwenda administration block ukia kulole boga itia nyuma yakwa isio staff room na ukia kulole kama bati mokai kama bati lakini ukia kudra bena administration block wendong arimo petro nyabo at least bakewero na bena antoa ya akwithro bakiendelera iromba le muthia ni arito babao kuwatwa njara kiri kithomo kia university ni kwithira baba ingi tigo bakurukite baumite njasti guciumba onina ao mbumete musiyote wisiomba na ciari bakwa betherwa tokario ou ende aranda watre B+ na inkonda kweta
university arangi wiruweta Kenyatta University nkabwithia course ya law aromba inyato na utetherwa no ntuba kwithira aciari batu baticiomba titha tu arimi na ibo tutegemea mbura na mbura ni tufilie every time now and then na nika twitetie next year turenda kwariria mantu ya sima ina cigwitia na nikenda skuru iyo mba gutethia community untu community tina uwezo gutembula ko gutethia kuria ko ana balejaga lunch skuru bakaria kaire ntukwe wijite o sukuru ukethira riu kwina thina inene sana na ana bagwatuika bakanenkerwa musanda wagutwika ati inyabe ya skuru ni bakomba kuona bia kuria ana baba kaomba kulova bobo ya mno. Dennis Mugendi, Weru TV, Sukuru ya Kaduba Inde Secondary, Wandini ya Kangeta, Igembe Central, County ya Meru.